Ajde. Ja sam istoričar i spadam u one ljude koji su zaljubljeni u istoriju. I nadam se da ću uspeti da vas tokom ovih časova zaista zaljubim u istoriju. Ovi časovi biće posvećeni najznačajnijim ličnostima, događajima i istorijskim procesima srpskog 19. i 20. veka. I ukoliko neko od vas još uvek misli da je istorija dosadna i da je pitanje njene korisnosti, nadam se da ću tokom ovih časova uspeti da vas razuverim i da vam pokažem i da vas ubedim u to da je istorija itekako korisna, zanimljiva, uzbudljiva, dinamična. Dakle, da li se vođa rađa ili se stvara? Evo nekoliko primjera. Istorijsko nasleđe koje ga svrstava među najznačajnije Srbe koji su ikada živjeli, a svakako među najznačajnije naše vladare. I recimo, Hitler je o njemu govorio kao o izuzetno teškom pregovaraču i sagovorniku. S jedne strane imate takođe jednog značajnog vladara s kraja 19. veka koji kaže ja i moje pravo, dakle, gde smo tu mi, pravi vođa, će biti neko poput kralja Petra I. velikog oslobodioca, koji će voditi služeći. Na koji način su naši preci, a pre svega istaknuti pojedinci, donosili teške odluke? U kojim okolnostima i kako su se odnosili prema posledicama tih odluka? Ona situacija u kojoj se nađemo kada ma koju odluku da donesemo, nekome ćemo se zameriti. I neophodno je da izvagamo koja je to u datim okolnostima najmanje loša odluka koja u najvećoj meri može da zaštiti i sačuva naše interese i ono što želimo da zaštitimo. Evo, postavljam ja pitanje vama. Da li treba verovati kada govorimo o nauci? Ili treba znati? Neki će reći, međutim, da se istorija ponavlja. Mi istoričari ćemo to negirati. Ne ponavlja se istorija, ponavljaju se ljudske prirode. Zdravo, ja sam Dejan Ristić, istoričar. I dobrodošli na moj X čas.